Alright guys, Assalamualaikum. So hari ni kita nak buka ataupun unboxing Top Class 2025 daripada Panini guys. Okay. So dalam ni boleh dapat Collector's Album, Official Guide, 24 cards, 2 Hollow Giants. Okay, kalau korang tengok kat sini ada Liverpool, dalamnya ada Liverpool, City, Bayern, Inter, Al-Nassr, Real Madrid, Argentina, England, France, Jerman, Italy dan Spain. Slowly guys, slowly. Apa yang kita ada guys? Apa yang kita ada? So what is this man? 270 cards. Ini je ke? Oh, lebih kurang macam poster buat kan? Okay. So kalau korang tengok kat sini, binder 19. Ni apa tu? Ni saya tak tahu apa benda. Ke stiker dia lah. Macam stiker. Ni kita ada berapa pack guys. So, sudah terkeluar guys. Tengok. So kat sini kita ada apa? Collect the best of football base. 135 kad Messi, Electric, Musiala, Max Power. Kita ada Mo Salah, Magic Mix, cantik. Future Star, Masterclass, Unbeatable. Unbeatable, Champion Football. Okay, Year Founder Liverpool. Okay. Argentina lah weh. Kalau kita ada kat sini. Oh, apa ni base card special hero. Okay, jom guys, dah terkeluar dah pun guys. So dekat sini saya ada Hollow Giant guys, iaitu Phil Foden. Okay, Hollow Giant ada 3 pack je guys. Lepas tu kita ada Magnum, Inter, France. Okay, tak apa, ada dulu letak sini. Okay, so jom guys. Tak banyak pun pack, ada ni je. Bismillah guys. Dapat Messi, Ronaldo pun dah menarik lah. Wah, kita ada Bastoni guys. Kita ada Bastoni. Buang. Kita ada Bastoni. Weh, Electric. Kita ada Bellingham, kita ada Magic Mix. Ya Allah, cantik lah. Kita ada number. Melekat. Kita ada Magic Mix, Declan Rice dengan Jude Bellingham. Oh, Jude Bellingham attacking midfielder lah guys. Okay, cantik lah warna ni. Kita ada Morata, iaitu Masterclass. Macam semak. Okay, ada Bellingham, Bastoni. Okay, lepas tu kita ada Harvey Elliott guys. Kenapa tengah dia macam macam tu? Harvey Elliott. Kita ada Noni Madueke,
Kita ada Bento. Wah, guys. Guys. Oh. Messi, guys. Walaupun base card, ianya tetap Messi. Wah, cantik. So this is the card. Okay. Nanti saya masuk sleeve. Saya masuk sleeve, saya siap lah. Okay, kita masuk sleeve siap-siap, guys. Ada Messi. Messi yang pertama lah kena sleeve, guys. Come on, guys. My one and only, Messi. Ada Morata Masterclass. Wah, ini tak depan. Lepas tu kita ada Electric Bellingham, Jude Bellingham. Saya dah lama tak tengok game dia. Kita ada Magic Mix, Declan Rice dengan Bellingham juga. Kita ada Max Power daripada Bastoni, iaitu Inter Milan. Bastoni ni pun orang kata apa, promise punya defender kan, di Itali kan, guys. Kalau saya silap minta maaf. Itali defender, betul lah, center back. Okay, so kita ada ni, kita ada Bastoni. Lepas tu kita ada Holo. Awal lah, guys. Saya tak nafikan lagi lah. Ini punya kat design. Kita ada Magnan. Goalkeeper, tak salah saya, Inter Milan. Okay, so kita ada Nani Madueke, Bento, Iliad. So Madueke ni promise punya juga, promise player, potential. Tersleeve je. So next kita tengok kita ada apa. Okay, saya buka ni tak adalah nak tengok daripada belakang, tu tahu, saya buka je, guys. Okay, so sekarang kita dah nampak siapa ni, guys. Electric. Siapakah beliau? Wey, guys, kita ada Valverde, guys. Ya Allah, ini pun favorite juga lah. Dia punya shooting malas, guys. Shooting dia memang malas, guys. Oh man, kita ada Rodri the winner, guys, pemenang Ballon d'Or. Kita ada siapa ni? Rudiger, guys. Chelsea player, guys. Chelsea player. Sekarang dan astagfirullahalazim, Masya Allah. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, guys. Masterclass, guys. Lionel Messi, guys. Lionel Messi, guys. Ya Allah. Kita ada Sadio Mane. Kita ada Harry Kane. Kita ada Gavi dengan Simakan. Ya Allah, guys. Ya Allah, guys. Walaupun dia ada hanya berapa pack je. Ya Allah, guys. Lionel Messi, guys. The masterclass. Ya Allah, guys. Messi lagi, guys.
Ya Allah guys, kita ada berapa dia? Kita ada Rudiger guys, Rudiger elektrik. Ya Allah guys, ya Allah, seronoknya ada Messi. Ya Allah, terima kasih ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, tak terkata lah guys, jarang saya dapat Messi. Dan kita ada Valverde guys, favourite juga guys, Captain Real Madrid sekarang. Kita ada pemenang Ballon d'Or, Rodri guys, yang City bergantung harap saja guys sekarang. Lepas dia injured, susah nak nampak dia main sekarang. Dan kita ada promising juga, iaitu Gavi. Okay, ni Harry Kane favourite. Dulu kalau FPL memang dia sajalah striker. Oh, dia pakai Skechers lah guys. Dia pakai boot Skechers sekarang. Dan kita ada ex Liverpool, ex pemenang UCL guys, Sadio Mane. Okay, this is the base card. Okay, so the last pack. Last pack guys, last pack. Sekejap, kita mesti atas. Come on, Ronaldo ke? Come on, is this a Barella? No, Fratesi. Kita ada Enzo Fernandez Magic Mix, iaitu Romero dengan Enzo Fernandez guys. Romero ni kerap juga saya pakai kat FPL. Kita ada Bukayo Saka guys, Impact Hero guys. Next kita, alamak, melekat lah guys. Sekejap guys, sekejap. Dia melekat ke dia memang tebal? Okay guys, kita ada siapa kat belakang ni guys? England guys, England. Kita ada future star Louis Scoville. Weh, ya Allah, aku dah cakap dia melekat. Patutlah aku rasa pelik sebab dia macam tebal. Apakah dia guys? Kalau kita tengok kat sini belakang adalah Erling Haaland guys. Okay guys, siapa guys? Apakah? Wah, unbeatable. Weh, depan pagi ni kenapa kad dia cantik-cantik guys? Kenapa kad dia cantik guys? Ya Allah, sebab tu saya rasa tadi macam tebal. Ya Allah, kita ada Louis Scoville guys, Lucas Vazquez. Weh, Jota guys, Jota. Forever guys. Kita ada Lucas Vazquez dan kita ada Garut. Lucas Vazquez ni tak tahu yang cakap. Dia ni position tu lah, kejar right wing, Skandar right back. Ya Allah. Tak apalah, walaupun kita tak dapat Ronaldo, kita dapat Jota guys. Kita dapat Jota kita kena sleeve guys. Dah tak ada dah dia. Kita ada Louis Scoville guys. Louis lah nama dia. Levy, sorry guys. Umur 20 tu. Future star, our Chelsea defender guys. Kita ada Saka. Kita ada unbeatable, Masya Allah, cantik dia guys. Erling Haaland guys, cantik guys. Ya Allah, ya Allah.
Kita ada Enzo Fernandez iaitu Magic Mix. Dengan Romero ke? Center back. Okay, dan kita ada last kali kita ada Fantasy Electric. Okay, dah. Kita tengok ada lagi tak? So guys, this is the base card yang saya minat. Dan player yang saya minat iaitu Diogo Jota. Kita ada Sadio Mane. Kita ada Harry Kane, the captain. Okay, kita ada Gavi, promising player. Dan kita ada Noni Madueke, promising player. Okay, so untuk insert card kita ada Fratesi, kita ada siapa lagi guys? Electric, kita tengok Electric. Kita ada Rudiger. Kita ada Rudiger guys, cantik kat dia. Kita ada Jude Bellingham guys, Jude Bellingham 9,000 kilo pula. Okay, lagi kita siapa? Electric. Okay, tak ada. Okay, so kita ada Electric, kita ada Magic Mix guys, kita ada Jude Bellingham dengan Declan Rice, kita ada Enzo dengan Cristiano Romero guys. Okay, next kita ada Masterclass, dan kita ada Masterclass Messi dengan Alvaro Morata. Guys, walaupun dia base card, saya akan simpan juga sebab dia adalah Lionel Messi. Kita ada Max Power, Bastoni. Dan last kali kita ada Haaland, Unbeatable. Ini boleh kategori gol ke guys? Kita ada Saka, Impact Hero. Kita ada Cowell. Kita ada Rodri guys, pemenang Ballon. Kita ada Electric lagi lah, Valverde. Dan kita ada Holo guys. Ni apa namanya Holo apa cantiknya, cantik Holo Giant. Okay guys, these three Future Star ni pun okay kak. These four guys, Haaland, Messi, Cowell. Lepas tu kan guys, saya ada beli lagi tau. Saya ada beli untuk pack Adrenaline. Okay, so Adrenaline ni dah terkeluar dah. Kita dah Rabiot guys, Elite card. Ini saya akan sleeve. Kita ada Saka guys, future fans favorite. Kita ada Pulisic pula, future fans favorite. Kita ada Hato, base card. Titan untuk Flamingo. Kita ada Bradley, dan kita ada George untuk base card. So next kita ada apa lagi? Kita ada Isak guys, kita ada Snyder guys. Saya tak pasti Snyder mana ni. Ingatlah nama Snyder ni, zaman-zaman Closer mana. Legend. Kita ada Dominator, Igo Jesus. Kita ada Angel Gomez, base card yang Garcia, dan kita ada Hasan. Last pack. Saya dah buka dah ni. Saya cicik nak tunjuk korang untuk Adrenaline pack. Saya tak pasti pack kuning dan biru apa beza. Kita ada Arthur, base card.
kita ada Barcola guys, kita ada Liao, kita ada lagi guys Bellingham, dan kita ada Gavi dan Donnarumma. Okay, so yang ini semua saya nak sleeve. Okay guys, ilikat. Oh, kita kena masuk. Kita ada Gavi walaupun dia base card. Ini juga kita ada Donnarumma, ada promising goalkeeper, masih muda. Kita ada Jude Bellingham guys, come on guys, Jude Bellingham. Kita ada siapa ya? Rafael Liao. Kita ada Barcola. Kita ada Igor Dominator. Kita ada Snyder. Dulu saya main game ni saya teringat lah juga nama Snyder ni. Kita ada Isak Sweden. Kita ada Flamingo daripada PSV Eindhoven. Titan. Kita ada Hato guys. Adakah ini Hato Chelsea X? Kita ada Pulisic, Chelsea player juga X. Dan kita ada last but not least, this is the Saka. Okay, so kita savekan siap-siap. Okay, so ni untuk adrenaline. Untuk pack ni dah habis. Okay, so itu saja guys, itu saja untuk hari ini, untuk konten kali ini. So kalau korang minat lagi konten-konten macam ni, saya akan buat. Korang tap like, korang share, lepas tu korang jangan lupa subscribe channel ini guys, supaya saya lagi semangat nak buat dan terus buat untuk korang dan kita share sama-sama. So itu saja guys untuk hari ini. Okay, kita jumpa dekat next content. Bye bye. Assalamualaikum.